kubwizo mpamvu byatumye ava muri liste y'abakinnyi bakenewe cyane mu ikipe ya Barcelona. Ndabasuje cyane mukomeza kumenyera ni umuhungu wanyu umuhondo mwigimereke muri bombe ya mama y'agaciro. Football is always my life, ni Dako na Dako na Ruhago. Ndabasuje cyane rero mumaze kumenyera ko ni cya kiganiro cyanyu here upon hano kuri Dako Sport Show, aho tuba tubagezaho amakuru ya sport cyane cyane twibanda muri transfer, twibanda muri igura n'igurisha ku mugabane w'Uburayi. Turi muri mercato ibiraryoshye cyane. Uyu munsi n'ubushyuhe bimeze neza cyane. Muribuka ko umunsi waje aribyo twaganiraho by'umukinnyi Matthias Cunha, twagiye tuganira ku bakinnyi benshi bagiye batandukanye. Uyu munsi rero ni big transfer, big deal, na amadira agiye atandukanye agomba kuzahapeninga muri iyi sama uko byagenda kose, ariko harimo nandi arinda nko kurangira. Turaza kuganira kuri Alvaro Carreras, turaza kuganira kuri Benjamin Sesko, turaza kuganira kuri Roya Cherki, tuza kuganira no kuri Ernest Lot na Fripongo, ndetse tuza kongera tuganire no kuri Lamine Yamal. Ese byaba bimeze bite mu ikipe ya Barcelona? Nandi makuru kuvuga make ashoboka tugiye gukoresha iminota itari myinshi cyane. Ndagira ngo nkomeze kubasaba kujya gukora subscribe, ndagira ngo nkomeze kubasaba gukora share, mukore na comment kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku munsi. Ni ikiganiro tugomba gutangira twibanda ni inde ugiye kwinjira mu ikipe ya Real Madrid wa gatatu nyuma ya Xabi Alonso. Ubwo ni uwa kane dushizemo na Xabi Alonso, uwo bita TAA Trent Alexander-Arnold ndetse na Di Hussein over mu ikipe ya Bournemouth. N'abakinnyi ikipe ya Real Madrid imaze kwinjizamo nyuma yuko Xabi Alonso yifuje ko kwinjiramo kwe kugomba kwinjiranamo n'impinduka, kandi ahabona hagiye hafite ibibazo agasaba ko bagenda bamugura abakinnyi bagenda bakenewe. Uriho ko yaguze kuri kabiri, yasabye kuri Carvajal abona ko afite imvune, asaba ko bagura umukinnyi, bagura Trent nkuko yaramaze umwaka. Real Madrid ikomeza kumugereka cyangwa ikomeza kugerageza imuganiriza. Deal iza kurangiza ibayeho inarangiye, aho yasinye imyaka 5 mu ikipe ya Real Madrid. Haza gukurikiraho umukinnyi witwa Di Hussein kuva mu ikipe ya Bournemouth. Ikipe ya Real Madrid iza kumusinyisha nawe imuha contrat y'imyaka 5, utegerejwe kuzaza kwerekanwa mu minsi iri imbere, akanarangizanya ibintu byose na Real Madrid. Ubaka kanya rero umupeti wita Alvaro Carreras n'umukinnyi w'ikipe ya Benfica hariya muri Portugal. Ni umukinnyi wamaze kwemera ko yajya mu ikipe ya Real Madrid. Real Madrid nayo kumuha contrat ni ibintu yamaze kwemera, nta kibazo biri ku meza. Imyaka 5 cyangwa imyaka 6 mu ikipe ya Real Madrid na nimero 3 nkuko Xabi Alonso yaravuze ati ndashaka na nimero 3, ndashaka na nimero 6. Uwo rero Carreras mu ikipe ya Benfica ni umukinnyi urimo urakina mu ikipe ya Benfica uyu mwaka, ariko ikintu kirimo kiratuma ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid irabyemera, nta kibazo gusinyisha uwo umukinnyi nawe arumva bishaka kujya mu ikipe ya Real Madrid kandi aranabyemera. Ahubwo ikintu gisigaye ni uku respecting ikipe ya Benfica, kubera ko Benfica ubaka kanya Sporting yamaze gutwara igikombe cya shampiyona. Ikindi gikurikiyeho Benfica irecyari mu gikombe kuri finali y'igikombe cy'igihugu hari iwabo. Birasaba ko ikipe ya Benfica yubahwa n'ikipe ya Real Madrid ikarangiza ibikombe biri a domicile, ibikombe byo mu rugo imbere indani, ikabirangiza nka professional nyine, respect nyine igombwa, bagakina neza uwo mukinnyi ataragira. Noneho nyuma yuko barangije ibyo bikombe, dore ko bashyira no gushaka igikombe uyu mwaka, babona ko bitoroshye nka Benfica, then Real Madrid ikemererwa ko yakoherezayo bid hara mu ikipe ya Benfica kugira ngo barebe ko uyu nguyu Alvaro Carreras yakinjira mu ikipe ya Real Madrid ari nka nimero ya 4 w'umukinnyi bagomba gusinyisha muri iyi sama. Then bagasigira bashaka none nimero 6 wo kujya gufasha mu ikipe ya Real Madrid imaze iminsi iri mu bihe bibi bitayoroheye. Nubwo umutoza ni mushya, azanye abakinnyi bashyashya, hari n'abandi bari mu mvune bagomba kuzagaruka nka Carvajal n'Uburudigari mu mvune, uwo bita uriya mu defenseur Militao ari mu mvune, Araba murabiza horayo, Mendy nawe ari mu mvune. Nuvuga ngo bagomba gusimbuza, harimo n'izindi mpinduka zivuga ko agomba kuzabamo ko nk'uriya Vasquez agomba gusohoka. Ikijyanye na Rodrigo nawe cyo kiracyari ikibazo, ntabwo baramenya ngo bizagenda gute. Xabi Alonso y'abana batoya ba Ridegura, Brahim Diaz agomba ba Endrick kugerageza nawe akajyana mu mujyi wabo n'abana batoya. Ni ibintu byinshi cyane bigomba guhinduka hara mu ikipe ya Real Madrid. Rero no gutegereza Benfica ikarangiza season yayo, then Real Madrid igatanga official bid nyayo,
ariko mbibutsa ko Real Madrid irifuza uyu mukinnyi hasi hejuru nyuma yuko imaze kwinjiza n'abana bakinnyi bose bagiye batandukanye, kandi mbona ko ari impano z'abakinnyi bakiri bato kandi bafite akazoza mu minsi iri imbere. Xabi Alonso rero uje mu ikipe ya Real Madrid kubaka ikipe ya Real Madrid nshyashya kugira ngo barebe ko bakongera kugaruka ku ruhando mpuzamahanga. Real Madrid mu myaka iri imbere, ese Xabi Alonso araza kubigeraho? Ategerezwa kuzaza kwinjira vuba nga ku itariki 25 kugira ngo aze nono abonane nabo imbona nkubone, batangire bakorana n'akazi, dore ko bavuga ko agomba no kuzatoza igikombe cy'isi cy'amaklebe kizabera muri Amerika. Uwo rero yari Alvaro Carreras wo mu ikipe ya Benfica hara muri Portugal, ugomba kwinjira mu ikipe ya Madrid nka nimero 3 mushyashya mu ikipe ya Real do Madrid. Ninde urimo uravugwa ko agomba gusohoka mu ikipe ya Leipzig yabuze itike yo kujya muri Champions League uyu mwaka, yabuze itike yo kujya muri Europa. Mwabonye amavideo bari abakinnyi kapiteni wabo arimo aravuga, ari kubwira abafana ati mutwihanganire, yabuze itike yo kujya muri conference. Ibyo ni ibikombe byose yabuze uko yakinjiramo uko byagenda kose. Umukinnyi rero nka Sesko yamaze gusezera, harimo n'abandi bagiye batandukanye babona ko nyine projet bishobora kutazakomezanya, ariko turavuga kuri Benjamin Sesko uri kwifuzwa n'abakipe menshi agiye atandukanye, amakipe mu Burayi, amakipe cyane cyane muri Premier League, ndetse hari hibangandamo cyane ikipe bita Arsenal, aho ari kuri short list y'ikipe ya Arsenal mu bataka ishaka. N'umwataka y'imyaka 21 yavutse muri 2003, uyu mwaka yakoze sezo y'ibitego 21 mu mikino 45. N'umwataka mwiza umwaka ushize yakoze sezo y'ibitego 18. Uyu mwataka ufite ubwenge imbere y'izamu, umwataka ukiri muto ugifite amashagaga, niyo muzi ukuntu Haaland yavuye hari aboro na size n'inziza metero 193. Ubu urumva ko uruhare rw'ubwataka cyangwa se uruhare rw'ibigango, uruhare rw'umuntu umwataka ukina ari imbere, yaba mu gutsinda ibitego arabibona 21 n'ibitego bitari bikeya, yaba muri mu buryo bwo kugonga, uburyo bw'ibigango, uburyo bw'uko agifite akazoza kiri umukinnyi mutoya, nabwo ni ibintu bishoboka. Rero Benjamin Sesko arimo aravuga ko agomba gusohoka, hari amakipe menshi ari kumwifuza. Real Madrid, Arsenal cyane niyo kipe iri kumwifuza, dore ko irimo irakora comparaison irebe Benjamin Sesko uwo bita Victor Gyökeres, ngo irebe ko yabona mu mwataka waza kwifasha uyu mwaka. Ni ikipe ya Leipzig igomba gutangira season umwaka utaha, nta kintu kimwe igomba kuzitabira. Abakinnyi rero nk'aba ngaba ari top level kandi babona banifuzwa, hari uburyo bagerageza bagashaka amadiru yo kugira ngo bongere barebe ko bajya kugaragara, bakagaragaza n'urwego rwabo aho bishoboka. Uyu Benjamin Sesko rero ikipe ya Arsenal yakomeje gushyiramo imbaraga, bivugwa ko mu gihe yayibonye ko Victor Gyökeres bitari gushoboka, dore ko yabwiye ikipe ya Manchester United cyane Robin Amorim wamutoje mu ikipe ya Sporting ko natwara igikombe cya Europa akajya ku mugabane w'Uburayi muri Champions League, bidasubirwaho agomba kubona uko konvenka abagenti be cyangwa se abantu bashinzwe kumushakira amasoko yigura n'igurisha nk'umukinnyi. Ndavuga Victor Gyökeres akaba yakinjiza mu ikipe ya Manchester United, bigahereza amahirwe menshi cyane rero ko Sesko nawe yahita abona umuryango wo kuba yakinjira mu ikipe ya Arsenal. Uwo ni Sesko navugagaho. Dukomeza kuri n'umukinnyi Nico Williams. Ni Barcelona yamaze igihe iri gushaka uyu Nico Williams. Umwaka ushize ubwo bashaka kumugura bikagorana, ariko bagahitamo kwita bagura Dani Olmo. Muri cyagiye baguraga Dani Olmo cyangwa bamusinyishaga, byabaye ngombwa ko bamugura, ariko atariyo yari ntuza yabo ya mbere. Ntabwo aricyo cyari cyemezo cyabo cya mbere bifuzaga kuba bakora. Bifuzaga Nico Williams nk'umukinnyi w'umuwinga bashakaga cyane. Noneho ikintu cyabayeho rero hari cyagikomeye, byagaragaye ko ikipe ya Atletico Club iri kubagora cyane ku bijyanye n'umushahara cyangwa se n'amafaranga bari kubaca. Ni igiciro cyari kiri hejuru. Ikipe ya Barcelona isa nkaho ibigenzemo gakeya. Nico Williams nawe avuga ko agomba guhereza ibishoboka byose ikipe yamureze, ya ikipe nyine ya Atletico Club, avuga ko agomba kuyigumamo. Ariko ikipe ya Barcelona mu gitondo uwo bita Laporta yamaze kuvuga ko Nico Williams bamaze kumuvaho, bagiye kugerageza ku bandi bakinnyi bagiye batandukanye, dore ko ngubu kuri uriya mwanya bagiye bafiteho n'ibisubizo byinshi bigiye bitandukanye bitarimo biratuma bifuza no kugura umukinnyi wo ku ruhande ngo aze mu ikipe ya Barcelona. So ibi rero ni ibiki birimo biravuga ko mu ikipe ya Arsenal, mu ikipe ya Chelsea,
ndetse n'ikipe ya Liverpool. Aya makipe yose uko ari atatu yifuza Nico Williams, cyane cyane mu kipe ya Arsenal babona ko kwa Martinelli yagenda akahakina neza kandi bikagenda neza. So byaba bigiye guhereza amahirwe menshi cyane ikipe ya Arsenal kuba yakinjira muri deal ya Nico Williams, niba yabasha kwa affordinga cyangwa niba yabasha kwemeranya n'ikipe ya Atletico Club ku mafaranga bari gusaba kuko bagura Nico Williams, ndetse n'ibijyanye n'umushahara Nico Williams asaba kugira ngo abashe kwinjira mu ikipe ya Arsenal. Na amakipe yo mu Bwongereza harimo n'iyo Chelsea nayo ikeneye nk'abo bawinga beza cyane nk'uriya, dore ko Sancho biri kugaragara ko ashobora kuzasura mu ikipe ya Manchester United. Chelsea yavuze ko ari amafaranga ishobora kutazayishyura yari list close bari batanganye, simbizi. Gusa Nico Williams Barcelona yamaze gutangaza ko atakiri top target muri Barcelona cyane, bamaze kumuvaho bagiye kureba ko ku zindi option z'abandi bakinnyi. Ubwo rero Nico Williams reka tumutegereze muri Mercato turebe ko ari ikintu kizabamo mu makipe yo mu Bwongereza cyane cyane, ndetse n'indi kipe yabiri kumwifuza ariko hatarimo ikipe ya Barcelona. Ryan Cherki nundi mukinnyi wo muri Olympique Lyonnais wamaze kubwira Olympique Lyonnais ko agomba gusohoka. Hari amakipe menshi cyane kwifuza ko yakorana nawe, hari amakipe menshi cyane mu Bwongereza nayo arimo aragerageza kureba ko byagenda neza. Even na Paris Saint-Germain yaramwifuzaga, dore ko buretse ko yinjijemo Kivici ariko bifite n'ama-option menshi kuri ziriya mpande aho Cherki akina. So biri gutekerezwa ko ikipe ya Arsenal nayo iri kumutekerezaho, ariko ntagari cyane nka top target y'abandi bakinnyi bagiye bafite. Gusa Ryan Cherki muri Mercato nundi mukinnyi ugomba kugaragara mu bakinnyi bagomba gusohoka mu makipe bakerekeza ahantu. Nindi sure deal, nindi here upon igomba kuba hano kuri The Gosport Show tugomba kuzabagezaho mu minsi iri imbere. Tukabateganyiriza Ryan Cherki rero muramwibuka kuri Manchester United ko yari yabazonze cyane mu mukino ari no wa retour. N'umukinnyi mwiza cyane, n'umukinnyi uzongana cyane, n'umukinnyi ukomeje kugaragaza urwego, ndetse no muri uyu mwaka yatwaye igihembo cy'umukinnyi w'umwaka muri ikipe ya Olympique Lyonnais. N'undi mukinnyi rero tugomba kuzategereza muri Mercato ya Sama nk'umukinnyi ugomba gusohoka mu ikipe ya Olympique Lyonnais akaba yakerekeza mu yindi kipe, dore ko yavuze ko agomba kujya kugerageza iyindi chapitre, ubundi buzima bushyashya mu yandi marigue cyangwa mu zindi championnat zigiye zitandukanye. Uwo rero ni Ryan Cherki ugomba kuva muri Lyon akerekeza mu yandi makipe nk'uko birimo biravugwa aho ngaho mu Bufaransa muri championnat ya Ligue 1. Arne Slot aragira ati abantu benshi bategereje kubona inkuru ivuga ko tugiye gutangaza ko uwo bita Jeremy Frimpong yabaye umukinnyi wacu wa Liverpool mushyashya waje gusimbura Trent Alexander-Arnold. Iki nicyo gihe rero cyo kuba twatangaza iyi nkuru. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu Frimpong ikizami cya kabiri cy'ubuzima yagitsinze nk'umukinnyi w'ikipe ya Liverpool. None ikintu gisigaye ubu ngubu mu masaha 24 imbere bagomba kumutangaza nk'umukinnyi w'ikipe ya Liverpool mushyashya, nk'uko Fabrizio Romano yabivuze, kuri $35 n'imyaka 5 mu ikipe ya Liverpool. Umukinnyi Jeremy Frimpong kuva mu ikipe ya Bayer Leverkusen, ibintu byose details zose zararangiye. Igisigaye nuko umuronshinga nuko umwerekana nk'umukinnyi mushyashya w'ikipe ya Liverpool. Nugutegereza uyu mudash agasanga abagenzi be nk'aba Gravenberch, agasanga aba Virgil van Dijk, agasanga aba Gakpo nk'abakinnyi bashyashya, nako nk'umukinnyi mushyashya usanze abagenzi be, ndetse n'umutoza w'umuholandi wahari iwabo, bakajya gukorana mu ikipe ya Liverpool muri saison itaha ndetse n'izikurikiraho. Aho ngaho niko amakuru mu ikipe ya Liverpool arimo aravuga. Lamine Yamal ni imwe mu nkuru irimo iravuga mu ikipe ya Barcelona. Birimo birateganywa ko umwaka utaha Lamine Yamal bidasubirwaho ashobora guhabwa nimero 10 mu ikipe ya Barcelona, nimero y'ikirangirire nemeza ko ubungu yambarwaga na Ansu Fati. Ansu Fati utari kubona umwanya mwiza wo gukina. Ansu Fati wakomeje kwibasirwa n'ibibazo by'imvune cyane. Bikaba birimo biravuga ko rero uyu mukinnyi Lamine Yamal umwaka utaha ashobora kuzambara nimero 10 mu ikipe ya Barcelona, nk'uko no mu ikipe y'igihugu abungu biri guteganywa ko ari ugomba kuzayambara no mu mikino ishize yari yayambaye. So nugutegereza tukareba niba gukora Lamine Yamal agomba kwambara iyo nimero. Jorginho yamaze kubwira kwemeza ko igikombe cy'isi cy'amaklub agomba kuzagikina, aho azakinira hose, ariko azagikina ari umukinnyi wa Flamengo. Wamaze no kwemeza ko yahawe icyemezo cyo gusohoka mu ikipe ya Arsenal, green light yo gusohoka mu ikipe ya Arsenal. Ibijyanye no gusohoka mu ikipe ya Arsenal byemejwe n'amategeko professional, biraza kuba vuba ngaha n'amasezerano, aho Jorginho agomba kujya kwerekeza mu ikipe
mu ikipe ya Flamengo hara mu gihugu cya Brazil. Barcelona raporta ati twasinyishije Tsezini nk'umuntu ufite experience, twamwofarinze indi kontra, turashaka nyine kumandi masezerano mashyashya, dutegereje kureba ko tuzongera tugakorana bizava mu biganza bye, dore ko yavuze ko agomba kujya kuganira n'umuryango we akareba neza niba bizakunda. Raporta kongera akagira ati Inigo Martinez ndetse n'umukinnyi Rafinha amakontra yabo kuba ari Newlinga, amakontra yabo biri vuba, tugomba kubikoraho cyane, dore ko dukeneye ko nta mukinnyi dushaka gusigara mu ikipe ya Barcelona afite amasezerano makeya. Nta mukinnyi dushaka gusigara afite amasezerano makeya. Ati kontra y'umukinnyi Lamine Yamal iri bugufi, tugomba kuyimuhereza ubwo azaba yujuje imyaka 18. Ibiganiro byo byagenze neza byo kumwongeza amasezerano mashyashya. Hansi Flick kontra ye yo kugeza 2027 yamaze kuba confirmed, byamaze kwemezwa. Ubu ngubu afite amasezerano ageza muri 2027. Wababwiye ko we adafokasinze cyane mu kongeza amasezerano manini cyangwa se umushahara munini, afokasinze mu gutwara ibikombe n'ikipe ya Barcelona no kubana neza n'ikipe ya Barcelona n'umuryango wayo mushya. Yego, agakuru kanyuma rero nababwira nuko umukinnyi bita Erling Haaland, raporta bamumubajijeho yavuze ngo bamaje batise Erling Haaland kumusinyisha muri Barcelona mu gihe kiri imbere byashoboka. Ati nta kintu na kimwe kitajya gishoboka, turabizi neza ko yasinye amasezerano mashyashya mu ikipe ya Barcelona ya Manchester City mashyashya, ariko nta kintu na kimwe gishobora kuba kitashoboka. Ibi byose twabikoraho kandi mu gihe kiri imbere byashoboka cyane. Ati Frankie de Jong ni umukinnyi mwiza, ni umukinnyi twakunze kubana nawe, ni umukinnyi twakunze imikinire ye, ni umukinnyi twakunze kubana nawe. Uyu mudash twishimiye kuba turi kumwe nawe rero kuba tugomba kumuha amasezerano mashyashya ni ibintu turimo, kandi turizera ko nta mukinnyi ugomba gusigarana amasezerano makeya y'umwaka umwe. Tugomba kuba amasezerano agaragara, kandi twizera icyizere duhereza ishuri ry'umupira w'amaguru ryo mu Bahorandi turarikunda cyane, turanaryizeye. So nibivuga ko rero twagize ibihe byiza cyangwa twakinnye neza, twadominiye imikino igiye itandukanye turi kumwe nawe. Ubwo rero ni ibintu byiza cyane kuri twebwe kuba twamuhereza amasezerano mashyashya. Tugiye mu ikipe ya Manchester United, ubu ngubu kano kanya ikrozinze ku mukinnyi bita Matheus Cunha kuva muri Wolverhampton kugira ngo imusinyishe nk'umukinnyi mushyashya mu ikipe ya Manchester United mu gihe gitoya cyane kitari kinini. Biraza kuba birangiye. Umukinnyi Matheus Cunha, umukinnyi w'umunya Brazil, umukinnyi ukina ikipe ya Wolverhampton nimero 10 cyangwa se ku ruhande, araza kuba asinyiye ikipe ya Manchester United. Manchester United yemeye kwishyura miliyoni 32.5 mu ikipe ya Wolverhampton, ariko ikaba iri kuvuga ati turi kuganira ngo turebe ko twayishyira muri instrument, tuyishyire mu biceceti cyangwa tuyishyire mu myaka igiye itandukanye, twumve ko icyo cyemezo Wolverhampton gifata. Ibisigaye rero ni detail ntoya kugira ngo ni ikibazo kigiye kugira ngo gusa Matheus Cunha abe umukinnyi w'ikipe ya Manchester United bidasubirwaho. Ndabashimiye cyane rero. Twaganiriye ku mukinnyi bita Alvaro Carreras, twaganiriye kuri Benjamin Sesko, twaganiriye kuri Nico Williams, twaganiriye kuri Royal Cherki, twaganiriye kuri Daniel Strootman ndetse na Jeremy Frimpong ndetse na Lamine Yamal kwambara nimero 10. Ibindi na makuru yagendaga azenguruka mu muhanda w'umupira w'amaguru. Ndabashimiye cyane rero, genda ukore subscribe, ugenda ukore share, genda ukore comment. Ikindi nakwibutsa ko n'umuhondo mwigime kiri muri bombe dia mu y'agaciro. Football is always my life. Nadako na ruhago. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kurinda. Ciao ciao, bye bye.